مع دعوات مباركات عاطرات من صاحب الفضيلة السيد الحاج ملأن عبد الله فليتفضل مشكورا ومأجورا. Pembukaan madrasah terhadap ulama akan membacakan doa pada pagi hari ini. Kami silakan kepada Pak Haji Ma'an Abdullah untuk memimpin doa. Silakan. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم يا الله ya Tuhan kami, rahmat karuniamu senantiasa menyertai hidup kami. Dalam rahmatmu kami memulai kegiatan pelatihan madrasah Nahdlatul Ulama oleh pengurus wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan. Kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah, kiranya kegiatan ini Engkau ridhoi dan Engkau berkati sehingga menjadi bagian dari upaya kami yang tulus membangun kemaslahatan masyarakat berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin. Amin. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami' ma a'taytana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma tawwil umrana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma khtim lana bil iman wal ihsan wa husnil khatimah bi barakatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Report from